Yesu nashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia, abakunzi ba Kristo Yesu, ndabashuhuje. Muraho neza bene data. Uyu munsi tuje kuganira ku ijambo rivuga riti indwara abakristo bafite. Tugiye kuganira ku ndwara zigera kuri zibiri zonyene nizo ndi buvuge, naho izo bagwaye ni nyinshi, ariko ndi buvuge kuri zibiri zonyene. Ni indwara ibabaje nubwo wogerageza kubahanura badashobora mbese kumva cyangwa se kubyumvamo ko yaba ari indwara ibarimwo. Ni indwara yitwa ukwishushanya kw'abakristo. Iyo ndwara yitwa ukwishushanya kw'abakristo barayigwaye, kandi iyo ndwara ntago iri mu bakristo bato gusa, iri no ku bantu bayoboye abandi mu rushengero. Bene data nshuti z'umusaraba, tuvugisha ukuri nk'abantu ba Kristo. Nimba kweri ufite umwuka wera, ukaba ugendana n'umwuka wera, umwuka wera iyo abonye uri murakora ikintu kitari cyiza, ntakuyobora, ntaguhanura. Niba ufite agakiza muri wewe, ako gakiza ntikaguhindura kabisa, kaguhindura neza kakakugira uwo gakeneye kuba. Abakristo barimwo barishushanya. Icyambere, mu nyambaro. Bene data, mu nyambaro abantu barimo baritwaza ngo ni iki? Ngo ni iterambere, ngo nibigezweho. Yamara ntibamenye ko ibyo ari ibintu shetani yazanye mu isi kugira ngo biyobye abantu b'abakristo. Erega biriya ntago biko birashaka bataramenya Imana, biriko birakenera abakristo bariya bahagaze kabisa, nibo biriko birashaka. Reka mpere ku nyambaro nk'uko nabivuze, nk'imyenda, amajipo. Mbe buriya turiya tumini mwambara, mbe mwamuzi yo twavuye? Oya tuvugisha ukuri, wewe uri kuranyumviriza, niba koko uri umukristo, buriya ubibonesheje n'amaso yawe abiri, buriya ubona umukristo akwiye kwambara agace k'akajipo? Tuvugishije ukuri, nimba koko uri umukristo nyamukristo, wemeye Kristo neza ko aba umwami wawe n'umukiza wawe, ukavuga ati uri mu nzira ifunganye ija mu ijuru, akamini nawe we ukazi n'amaso yawe, mbese ubona bakambara, kweri buribona kariya kantu kari gakwiriye kwinjira mu nzu y'Imana? Cyangwa se mbese ubona ko kajya kantu kabereye ku bantu b'abakristo barimo baraja mu ijuru? Reka ndakubwire wowe uri muranyumviriza, turiya tuntu abadayimoni baratuzamukana batuvanye kuzimu. Nimba ari imyenda y'abakobwa,
harazamuka idayimoni ry'umukobwa ryambaye nimba ari deshire cyangwa se namba ari akamini koko. Umuntu uzenye arazamuka akambaye umudayimoni w'umukobwa, arazamuka akambaye, kandi nta muntu n'umwe amenya ko ari dayimoni. Rikaza ryambaye akamini kugira ngo rishaka isoko ry'ako kamini. Ukuntu rishaka iryo dayimoni rishaka iryo soko nuko iyo bamaze kuzamuka ku isi, kubera baza mu buryo bw'abantu, ntabwo ushobora kumenya ko ari abadayimoni. Bakobwa babona uwo mukobwa yambaye akamini, bagaca batangira kugira iki? Gukururwa na twa tundi yambaye, niba ari nk'akamini kari hejuru y'amavi. Umukobwa yakabona kumva aragashatse, ati mbega ijipo we wayiguze hehe? Umudayimoni yumvishije bamubaje ati mbese akamini ako kajipo kari keza, kuko ntago ubuzi ko ari umudayimoni, ugira ngo ni umuntu arimo aratambuka, kuko abadayimoni baratambuka mu muhanda. Baratambuka mu muhanda, ntago bo bamenya utari umuntu wagiriwe ubuntu n'Imana ngo igufungura amaso ngo umenye uwo ari we. Abadayimoni barazamukana ibintu ku isi bigize abantu. Ayo mamodere mubona yose atabereye abakristo, avi kuzimu. Uwo mukobwa amaze gushima ko kamini, idayimoni ica ryirukanga rigasubira ikuzimu. Hariho rero ku isi abiwabo bakorana, baca bagenda kabisa bakazana ya myenda bakayijana mu masoko, mu maduka mbese yiwabo, kuko hariho abantu baje kuzimu. Hari abantu bakora n'imyuka mibi bariho kandi baba ku isi, bakagenda ni kuzimu. Uwo mubona ukagira ngo ni umuntu, bagaca bazana iyo myenda bagashira mu maduka, mbese bugaca amaduka yuzuye. Babandi bagaca batangira kwinjira ko ya nibyo abadayimoni nyene bikurura abakiriya. Hanyuma umuntu umwe yakagura uganika ari karanduza n'abandi. Ubu mubonye ati mama kajipo we wakaguze, ati nakaguze hariya. Inyanduruko y'ubwo bujipo bwavuye ikuzimu, kazanwe n'umudayimoni w'umukobwa aje gushaka bagwisha. Rero wa mukristo wawe yabona kajipo, kuko ariko umbe ako kantu gashaka umukristo kaje intumbero gashaka umukristo. Ubwo buntu bw'ubuce buri kuburashaka abakristo. Ibyo bintu mubona biriko birazamuka bivi kuzimu, bizamuka biriko birakenera abakristo, bigwisha abakristo, bibavane mu gakiza. Icyambere cyo murazi ko umukristo adakwiye kwambara umwambaro kabisa werekana ibibero. Ibyo murabizi. Agakabutura umukristo ntiyambara, ubujipo bugufiya abakristo ntibambara, amadeshire ntibambara. Abakristo ntago bambara ibyo bintu. Gusa nuko umuntu yababwira mukagira ngo ari mwarabaciye urubanza. Oya, ukuri kuzavugwa, ukuri kuzavugwa. Uzanga kumva ukuri nawe nakazi kiwe, ntazavuga ngo ntiyabwiwe. Hanyuma ejo ndagaca haduka amashati abagore, umugore akazi yambaye ishati umushono mawe, umushono. Hari imishono iriho, iyo mishono ugasanga hano kenaha
hano ibino bice byose by'amabere biri hejuru kandi ugasanga na maribaya. Ubwo buri baya burimwo burambagwa n'abamama ba Kristo. Bavuze ngo Kristo ngo ni umwami wabo. Bariya bavuga ngo barimwo baraja mu ijuru, nibo barimwo barambara utwo tuntu twerekana amabere. Ugasanga imizi y'amabere yawe ari hanze. Kandi ubwo mwabigize iki? Mwabivanye hanze. Mwabivanye hanze ibinyamahanga. Nibyo muri ko murakura mwikuriraho. Abanyamahanga bakabakurura, ariko mwebwe kubakurura bikabananira, ahubwo akaba ari bo babakurura bakabajana. Ugaca usanga mu rushengero rw'Imana, mu nzu y'Imana, abuzuyemwo n'abambaye utumini, ibibero byose bigaragara, huzuye ibibero, huzuye amatako. Mu nzu y'Imana ubu hasigaye huzuye amatako. Ubu amatako, amatako barandagaye ubu. Amatako umuntu akiyarebera ntakiyarebera kure. Ubu kabisa amatako ari hanze y'abagore n'abakobwa kabisa. Ubu amatako ntakihishwa, amatako asigaye igendera hanze. Nta nubwo banatekereza guhisha ubwambure bwabo, kandi akabikora avuga ngo ni umukristo, ati umutima wiwe ntago umuciye urubanza. Ngerekana kubwiye, nimba umutima wawe utaguciye urubanza, nta gakiza gakwiye kakurimwo, nta mwuka wera akurimwo. Nimba umwuka wera atakubwira ko wambaye ubusa, ibyo biro byawe ugenda wanikiye. Mbese ufata amatako wasize mukorogo, ariyo mukorogo amavuta tukuza, mukayambika utumini, ibiro byose genda bigaragara. Urazi ibyo uri kurakora? Urazi ibyo uri murakora? Uri murasambana buri munsi, buri mwanya, buri munota. Kandi abo usambana nabo ntabwo usambana na babandi mugenda kuryamana. Uri kurasambana n'uwihise wese w'umugabo cyangwa umusore. Reka ndagusobanurira ukuntu usambana nabo. Ibyo byonyine niyo nyambaro wambaye n'umudayimoni aba yatumye ubyambara. Wewe ugira ngo urioke naho warabunzwe. N'umudayimoni abituma wewe ubyambara. Wewe ukagira ngo uri fine, naho we hakaba hari ikiko kirabigutuma ubyambara. Hanyuma intego ya shetani kabira koretse. Ibyo shetani yashaka gukora inyuze muri wewe ikabira bikoze. Abagabo bagukubita amaso kw'ibyo bibiro bya wanikiye yawe. Ugaca usanga imitima yabiri kirakubitagurira mu mitwe. Ese iguma mu gitereko cy'inuze cy'umutima. Imitima yabiri azamuye ikaja mu mitwe. Ibyo bibero byawe nibyo bica bitaruka bikaja mu bitekerezo. Umugabo umubiri we ukamushuhana, agaca gukurura neza kabisa umubiri wawe. Umubiri wawe ukuntu uremwe, akawukurura neza, akakubona uku, akaryamana nawe muri spirituel, akaryamana nawe kabisa mu bintu byo mu mwuka, akanuruku, akagukurura, akaryamana nawe mu bintu mu buryo bwo mu mwuka. Ugasanga umusore yiyononyeho kubera ibyo bibero byawe. Yafashe ibyo bibero byawe yateretse mu bitekerezo, arimwo aragutekerezaho.
biriko biramuvuruga mu mutwe, bica biva mu mutwe bikagenda no hasi mu mubiri we, bikamwonona. Cyangwa ugasanga aragutekerejeho gusa, aragutekerejeho. Umusore ugasanga yabaye nabi, nk'umusore kabisa akiri umusore, ugasanga kabisa yirangirijeho kubera wewe mukobwa, kubera we mugore. None nkawe wumva ijuru zajamwo kabisa, tuvugisha ukuri. Wewe ukoze ayo marorerwa, wewe ukoze ibyo bintu bibi, ese wumva ijuru zajamwo kweri? Ni bande bazakwakira mu ijuru? Wewe wambaye ubusa, murambara ubusa, nta nubwo bamufite. Muri ko murazana ibintu by'abanyamahanga mukabyishiraho kandi mukaca mubyinjiza mu rushengero. Bene data, murafite amaso abiri. Murareba ukuntu abakobwa bambara amapataro, utubana, ugasanga imbere yabo, nshatse kuvuga ku mubiri wabo, ugasanga hicapuye neza neza uko Imana yabaremye niko hari, kandi haragaragara hanze. Umusore cyangwa umugabo azareba ukuntu uremye, kweri wumva azamera gute? Iyo nyambaro rero ukayivana aho ngaho, ukayijana mu rushengero, ukayiririmbana, ukayirimbana, ukica mu rushengero, wahaguruka igitsina cyawe hanze kubera kiricapye, kiri hanze. Umusore imwe arakireba, n'abagore bagenzi bawe wabatsitaje, baba babuze ukuntu babigenza, bo gukubita bagushoboye. Uriko urabaserereza, uriko urasereza igitsina gore. Wowe uri umuntu uzi ubwenge kweri, ufite ubwenge bukora, ari ugenda wambara ubusa nk'umuntu mbese atazi kwambara. Usigomeze nk'umuntu atazi kwambara, aho ngaho ukishigikira ngo uri kuraja mu ijuru. Ijuru rya hehe? Ni Imana izakwakira. Izakwakira ntago ari yo mu ijuru. Izakwakira ni yiri kiratuma wambara uko. Muri ko murihenda mu nyambaro muvuga ngo muzaja mu ijuru. Reka ndakubwire, izo nyambaro zawe zikuzimu nta juru uzaryinjiranamo. Iyo nyambaro yawe nta juru. Abantu muri ko murihenda mukambara amakanzu maremare, hanyuma shaho agasujipe kari mu iyo kanzu kakaba kagera ku bibero. Ubwo iyo kanzu ikaba arakayunguruzo, mukambara ikanzu z'ubuyunguruzo kandi ngo ni ndende, isujipe iyo kanzu ikagera ku bibero. Ibiro byawe kagenda bigaragara, ibice by'ibibero byawe bikagaragara, amaguru yawe akagaragara. Ndakubwire mwene data, ntago nje kugira kuruhura umutima wawe, kandi nta nubwo nje kumanura umutima wawe uko singe nawumanitse. Nje kukubwiza ukuri ko ibyo bibero byawe uri muranikira, ntiwihende ngo uzabijana mu bwami bw'Imana. Nimba aho usenga batakubwira ko wambaye ubusa, urimo uratera Imana iseseme, urimo uratera Imana iseseme n'agahinda. Urimo uratera Imana iseseme n'agahinda. Izo nyambaro ngo ni deshire, zitabaguye ku bibero, zitabaguye ariko murazi kuzana ibintu kweri. Murazi kuzana ibintu kabisa, murazi kuzana ibinyamahanga, murazi gutoratora ibintu byitwa ibinyamahanga mukabyinjiza mu rushengero rw'Imana, mukabyinjiza mu nzu y'Imana. Mama bambaye pasuwa, muragenda mukazana ipasuwa
igera ku bibero, inyuma mu ntege hagenda hagaragara shawe, amatako ahagenda hagaragara, ngo nawe urambaye, nawe ngo uri umukristo. Abakristo muri ko murishushanya, ngibyo ibintu bigiye kwabuza ijuru. Yewe reka ndakubwire, ngiye ndakubwiza ukuri, kandi niwanga kubyumva n'akazi kawe ndasemerera ngende, ndakubwiza ukuri ngende. Ubushaka zakumva, udashaka zareke, kubera ko ijuru ntabwo uzaryinjiramwo. Amaguru yawe ari hanze, ayo matako yawe, ayo mabere yawe uyerekana, ngo uzinjira mu ijuru ryahe? Ni ijuru ryahehe mwene data uzakwinjirana ibyo biro byawe? Nkuko reka ndakubwire, hari ikintu ngiye nabonye, iyo umuntu atamafaranga afite agira ubwoba bwo kwambara ubusa. Imyenda agenda kugura, agura imyenda mbese biberanye, bishese uvuga mbese imvuze ati biberanye, imukwiriye, kwerekana mu kwaha ntabyo akora, kwishushanya ntabyo akora, kubera ko atamafaranga afite. Gutinya Imana akaba nomero ya mbere, agatinya Imana akanajugumira. Mu mutwe ugasanga mu rushengero yinjiye yashizemo igitambara, nta mafaranga afite, aho aracari hasi, aracari umukene. Mu maso ni natirere, umushatsi ni natirere, aho ngaho ndiko ndavuga ngo iki? Ndiko ndavuga kiri umukene. Mbese umubiri wose wiwe ni natirere, nta herena yambara, nta bisheni yambara, ni natirere. Ari karonse akubise ijisho ku kintu cyitwa ifaranga, akubise ijisho ku kintu cyitwa ifaranga, karonke Imana ikamunutsa ifaranga, ikamuha ifaranga gusa. Ndakubwije ukuri, ya majipo maremare yagura ubwa mbere atarayaronka, acavuga ati iki ni igihe rero tujanye, mfite ifaranga, ati nkwiye kurikoresha pe. Gacu usanga pudre asigaye yisiga, ya mishatsi yahora aja mu rushengero yashizemo itambara, yashizemo produit, yagoroye, ngo ashaka gusa n'amafaranga, ngo niterambere. Kwambara agacatangira kwambara amajipo abanye, ya majipo yisi nyine yisi. Ndakubwiza ukuri mwene data, muntu wambara ijipo ibanye, ijipo igufasha yo mabuno yawe. Hariho n'abandi bara amajipo gasanga imbere haragaragara ibitsina byabo biri hanze neza. Mwene da, urimo urakwera ubusa, urimo urakwera, mbe mvuge ngo iki? Zero. Ndabwire zero, ndagusubiramo, urimo urakwera zero. Imana ntago izajana abantu byambitse ubusa, bafashe ibitsina byabo bakabyerekana, bakabishira hanze, bakoresheje ubujipo bubanye. Ndakubwije ukuri, nta muntu afite igitsina kiri hanze azigera aja mu bwami bw'Imana. Uko nukuri ndakubwije, ubyemera utabyemeye n'akazi kawe. Ndakubwiza ukuri mite, ntago uri bumpembe, nturi bumpembe wewe, ndahembwa n'uwampamagaye, kandi ubu ngubu ndiko ndandikisha. Ngiye ndiko ndandikisha, mu gihe nzavuga iby'Imana ishaka, ndiko ndakubwiza ukuri, kandi Imana ishaka ko ndakubwiza ukuri, ntanyuze ku ruhande. Ndiko ndandikisha, nzabisanga hariya byandindiriye, kandi hari bimwe nzarya nkiri mwisi. Hari bimwe Imana mbese izamvunguriraho nkiri mwisi. Ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko.
reka ibintu by'imyenda se nk'ubirengana gato. Reka ndakubwire ahubwo reka ndabivugeho. Hariho n'ikindi kintu ushaka kuvuga kijanye n'imyenda. Mukwaha mukobwa mu mama, mukwaha kwawe uko kwawe nimba utaguha agaciro ndakubwire, ukwaha k'umugore hameze nka hariya hasi. Ngiye mvuge hasi, kuko umubiri w'umugore n'umubiri ukurura abagabo. Yewe mukobwa, yewe mumama, umubiri wawe n'umubiri ukurura abagabo. Umubiri wawe ni sumaku ku bagabo. Uberetse mu kwaha barashuha, uberetse mu ntege bagashuha, uberetse ino bagashuha, bagatabagara, bagashuha. Abagabo n'abasore barakururwa n'imibiri y'abagore n'abakobwa. Kandi ikindi mbona kiriko kirakurura abagabo n'abasore ni ibintu muri ko murisiga. Ndakubwire, ngewe nkunda kwivuga, muze mufata amafoto mwifotoye mutisize, hanyuma muzace mufata n'amafoto mwifotoye mwisize, murebe original y'ifoto yawe, urebe na fake ukuntu bisa. Fake yisize ntago ameze nka original. Uriya fake aba ari undi muntu, original akaba ari undi muntu. Mbe mwabyumva, mwamfashije kubyumva, mukabikurura kabisa, mukabikurura bikaja mu bitekerezo byanyu, mukabitekerezaho. Icompa umwuka wera akabigisha, akaza mu mitwe yanyu akabigisha, akabaha ibitekerezo byo kubigisha. Mwene data, Imana ntagivuga gusa, iraza no mu bitekerezo, ikaja mu bitekerezo by'umuntu. Nkuko shitani yinjira mu bitekerezo by'umuntu, niko n'Imana yinjira mu bitekerezo by'umuntu. Imana ikaguha ibitekerezo ukagira ngo ni wowe uri kuratekereza, naho si wewe. Imana yabaja mu bitekerezo ikabaha gutekereza. None ndakubwira, wewe n'amaso yawe abiri urabona ko bidakwiye pe. Urabona ko bidakwiye ku muntu mu Kristo kwihindura, kwishushanya, kuzana ibintu ubivanye hanze ukabyinjiza mu rushengero. Ivyo rwose ntago bibereye abakristo. Urebe, Satani yarazamutse agera no ku bayobozi biki b'amatorero. Abayobozi biyambarira iki? Utujipo. Uwambaye karekare rwose yambara akagera hehe ku mavi. Mwene data, urabibona mufite amaso. Uwambaye ijipo ndende yambara igera ku mavi pe. Ku mavi niyo jipo yambara. Kandi ubwo ngo yasirimutse, ngo numusirimu kabisa, ngaho yarimbye pepepe, ataho yambaye ndende. Abandi nabo bakambara imyenda ino hose, ino hose, ino guhera ino hose, nino mu bitugu hararangaye, ino hose hararangaye. Kino mbese igice c'intuze nyine c'amabanga, igice c'amabanga atari zose, igice c'amabanga kiri hanze. Umuntu akambara imyenda adakwiriye kwambara. Umuntu akambara imyenda atarakwiriye pe.
umuntu arambara agakabutura akagenda hanze mu muhanda, nguwo n'utubuna rikazunguza mu muhanda, niki n'agakabutura. Ndababwire bene data, mwebwe mugira ngo muri mu iterambere, iryo ntago ari iterambere, ndababwije ukuri. Iryo si iterambere, ibyo ni ibintu bya shitani yazanye mu bakristo, kandi byose bikubera kura abakristo kugira ngo ntibaze baje mu ijuru, baze bagira ibintu bibakurura bibarega. Ibyo ni ibirego bya shitani, ariko arabashirako mwambare kuriya kugira ngo Imana ntizibishimire, kuko Imana ntabwo yishimira uwambaye agace k'ijipo. Imana ntabwo yishimira umuntu yihindaguye. Bene data, Imana ibaha umugisha. Byose mufata imishatsi biki mwagira biki, icyigisho cy'umushatsi sindakigeraho, ariko Imana niyakimpereza nzakivuga, kandi ndakivuga uko Imana ibishaka. Uko Imana ishaka ndayivuga. Indwara abakristo barwaye niyo kwishushanya, barishushanya. Umukristo n'utari umukristo ntukibamenya. Uko umuntu wo hanze asa niko n'uwo mu nzu asa, ahubwo nibara. Nibara nibibazo pe. Nibibazo abantu bakimenya baribo. Abantu ntago bakimenya baribo, icyo bamenya gusa n'iterambere. Bazi ko bari mu iterambere, bazi mbese ko bari kwakora ibigezweho, ngo nibyo bigezweho. Reka ndakubwira, Imana ntijana n'iterambere. Imana ntago ihindurwa n'ibihe, ariko mwebwe murahindurwa n'ibihe. Muriko murahindurwa n'ibihe, mukagenda neza mukagenda pepepe. Iyo umuntu atakuzi ngo abone ko mwinjirana mu rushengero, cyangwa se abone ko wowe uri usenga, ndakubwije uko ntashobora kumenya ko uri umukristo, ntashobora kumenya ko wewe uri umukristo kiretse akuzi, munabana cyangwa se akubona aho winjirira. Naho atakuzi, nawe utamuzi, nta kintu n'iki gitoya gishobora kwerekana ko wewe uri umukristo, kubera ko ubukristo bwarakuvuyeho ku bintu bijyanye no ku mubiri, mu buryo bwo uko umubiri uku ngo turi icete gisomeka, ariko wewe ntukiri icete, byararangiye, kubera ko wewe warishushanyije, usigaye usa nka babandi. Rero biragoye kugusoma, biragoye gusoma uriwe, kubera ko nta mubona kuri wewe nta kintu na kimwe kigaragara kuri umukristo, ntacyo, cyararangiye. Urumunyu washizemo uburyohe, urumunyu washizemo uburyohe. Kwera ndashobora kwicara ngo utekereze pe, n'ibitekerezo ntabyo ufite. Ibitekerezo ntabyo ufite pe. ngo utekereza ati ino jipo nambaye nta gikwiriye umuntu w'umukristo. Bino bintu nishize ko ntago bikwiriye umuntu w'umukristo. Nta no gutekereza ugifite, warakamye. Erega unatekereje abari umwuka wera aba yagusanze ashaka kuhinduka. Bakristo nimugaruke, garuka ku Mana bigishoboka, mwambare mwikwize, uko kwishushanya mubireke, uko kwihindagura mubireke.
kubera ko abishushanya bose nta juru bafite. Washaka wokoresha ubwenge bwawe ugatekereza ku byo urimo urakora ko atari byiza. Ntago ari byiza, ibyo ukora ntago ari byiza pe. Tekereza basi, koresha basi ibitekerezo byawe, cyangwa se koresha amaso wirebe, urebe ko kabisa ibyo wambaye bidakwiranye n'umukristo pe. Ibyo urimo urakora ntago biberanye n'abakristo, n'abantu bavuga ngo baramenye Kristo. Ibyo urimo urakora ndakubwije ukuri, ni mwiyambure shitani, mu mwiyambure, mwambare mwikwize. Yesu nabaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo.